Denge gel, Denge Kurdistaniye. جناوندان شان رادیو دنگ گلدن باشکودارین هجا ایرو 20 آذار 2025 پنجشنبه بروکسل ساعت 8 لامده امنو چین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی ری براپویه دوران کالکان گوت تنریه که هیه اوجیل سربنگی آزادی کردان دموکراتیک بنا ترکیه اندام کمیته رو برا PKK دوران کالکان ده برنامه تیبت ا تلویزیون مدیا haberde لسر پیواجو آشتی نرخاندنین گرین کرن دیار کرکو پرسکریکا کورد 7 ساله هیه او و پرسکریک PKK درخستوله پرسکریک ذهنیت و سیاستا تنکرن او تنه حسباندنا کردانه اردوان گوتو بو لدیرسی مقرکرن چه بو نها و سوزاخوه جبیر کر تی گوتن دوی لسر ناو کردایی تی توتش نمینه او چاوا چاره سریه دموکراتیک بونه که لسر بنگیه آزادیا کردان جبو ترکیه شانسه داویه دوران کالکان ببیر خسکو تیوی گاو ناویتنه جی دولت بیجه بلا بچن کنگره یکو کاربه کنگره کن بکه بریارا چکدانینه بده تکانه کس ریبر آپویه و بریاره تنه ریبر آپو دکاره به PKK بده گرتن هر وها یکو کاره به آشتی ادنا برا کرد و ترکان ده آوا بکه ریبر آپویه کنگره که PKK کو ریبر آپو بری و نبه نکاره بریارا فسیح کرنه بده herkes درباره PKK ده آخوه لیتو کس پیره ناخوه دوران کالکان استا شهر و روشا شهر رواستاندن جی نرخاند و گود روشکه کو عقل مروف بگرانینه به تیبت او وزیر پاراستنه یاشار گولر هیه دی بیجه PKK جهوله رابویه چما ده سرکفتن آخوه رانه گهاندیه نها کو PKK شهر راوستان دبیجه من زافر به دست خستیه گلو پشتی کو PKK شهر راوستان هات بیراته تو سرکفتنه رادگیهینی روشک وسطونه شرکه کوج هشتو پنجان و هاتیه دست بکرن او دوام دکه هیه ام وی که قبول دکن به تکوشین چکداری مر روشه حتی آستکی آنیه لینه ممکن بکو پرسکریکا کور چاره سر ببه ام دوی مجارده اصرار جیناکن یعنی ما حتی و آست آنی جنها و پی و چیتره کو بریا سیاست پرسکریک چاره سر ببه اندام کمیته رو برا PKK دوران کالکان دیار کرد کو وزیر پاراستنه یاشار گولر و وزیر کار در و حاکا فیدان هاو ددن وی کاری خراب بکن ولات به ولات لهر در جیهان دیگرین اولدیجی کردان دخبتن هری داوی مستشار میتیجی بخوره برن و چون سوریه جبوره لبر کردان بگیرن دزورن و وکه کو پرسکریکا کور چاره سر دکن تبدیگرن ام اوقاز جاهینین و که باش دبینن ev ekip lehemberi kurdane dive herkes ve ke zanıbe raydarın AKP u MHP jî dive bizanin Yaşar Güler u Hakan Fidan heji hev dedin rêliber hukuk u siyasete bikirin weke komeke derbe tev digerin duxwazin pêvajoyê sabite bikin dive dej li sorkirina leşkerî û êrîşan berdin لوانه جرخ کلها ویا دیروکی نوروزه که به حیبت هات پیروز کرن به 100,000 کزی قادا نوروزی تجکر جوشو کلیجان القادا نوروزی هید بسپک و دخواه بدن دیمن رنگین دادر جوانان پوسترن مزل ایربرا پر راکرن و گلسوزی خواه نشاندان پشتی کو آگیر نوروز هات پیخستن پیروزباهی بریزگرتن و خافتنان دوام کرد پشتی کمیته آمده کار گل سلاف کرد هفشاردار عنوانین اصلاحان شهدال و عبدالله زیدان خطابی گل کرد پارلمانتری دم پارتی سینان چیفت یورکجی بانگا خودی درکتنا لبانگا ریبرا پوکر اکتیویستا تیجای فاطمه آبایجی اشارت به تکوشنا جنانکر و گود حتی جنازات نبه جواک جازات نبه اندام هیئت امراری پارلمانتر پروین بولدان سلاوین ریبرا پوشگر راگهاند پروین بولدان گود ام نوروز ایسال به مزگینی که مزن پیروز دکن او مزگینی جی برز عبدالله öcalan هات جوانه 1000 سلاو جی میمار آشتیره هن عالی دخوازن پیواجوی ثابته بکن یا دیکه و سر ملیمه باوه که هری خورد خودی درکتن علیوی بانگیه
Hevseruka Dem Parti Tülay Hatimoğulları ji nerazi bu nişani bin çavkina Ekrem İmamoğlu da Tülay Hatimoğulları ji bangare berapo bir xist û got ev banga rizgariye ya 85 milyon welatiyane. Em ji vir bank li iktidar û aqilê devletê dikin peyvîre xwe bicih bîne û gavan bavêje. Hevserokê DPP keskin bayîndir ji Nevroza gel pîroz kir û got em ê bi rêz Abdullah Öcalan azad bikin. Heta pîrozbahî qediya jî bi 100,000 kesî bi slogana bijî seroka po daxwaza azadiya fîzîkiya rêber apo kirin. Ligelek navenda coşa Nevrozê bi can bixwîn em derene ey serok ligel navendên Kurdistan û Tirkiye agirê Nevrozê hat pêxistin di şahiyan de duruşmeyên bi can bixwîn em derene ey serok hat berskirin. Li taxa orman anavçya gevera colemêrge agirê Nevrozê ji aliyê ciwanan ve hat pêxistin. Ciwanên geverî bi sürû da çarxa şoreş heta qada Nevrozê meşiyan. Girsî li dor agirê Nevrozê li ber strana govend girêdan. Li navçeyê pîrozbahiyên Nevrozê berdewam dikin. Li taxa Gülbahçeya navçeya Seyhaniya Edenê jî agirê Nevrozê hat pêxistin. Gelek jin ciwan tevlî şahiya Nevrozê bûn. Di şahiyê de Hevserokê Dem Partiya Edenê Seyfettin Aydemir axivî got em li pey banga serdemê ya rêber apone. Em hemû gelê xwe ve dixwînin şahiya Nevrozê ya 23 adarê ya li qada Şanoyê ya Mîmar Sinan Bêlê darxistin. Li navçeya Küçükçekmeceya İstanbulê jî bi pêşengtiya tevgera jinên azad têja li ber avaya Dem Partiyê şahiya Nevrozê hat darxistin. Gelek jin bi cil û bergên xwe yên herêmî tevlî şahiyê bûn. Di şahiyê de jiran beyîna ber duruşmeyên jin jiyan azadî û Nevroz pîroz de berskirin. Li Enqerê jî Meclisa Ciwanên HDK ya ODTÜ hatin gelhev û li qada basketbol azanîngehê agir pêxistin. Ciwanan bi duruşmeyên jin jiyan azadî û Nevroz pîroz ve govend girêdan. Li Eyn Îsayê jî Nevroz bi coşeke mezin hat pîrozkirin li Çoltar û navenda bajara Eyn Îsaya kantona Firatê. Bi tevlîbûna sedan kesan Nevroz hat pîrozkirin. Li navenda Eyn Îsayê Nevroz li Parka Jinê hat pîrozkirin. Di şahiyê de Hevserokê Meclisa Bajara Eyn Îsayê Ayad El Abdullah axîrî û cejna Nevrozê li gel pîroz kir. El Abdullah komkuja li Çoltarê Kobanê ji aliyê dewleta Tirk ve hatîkirin jî şermezar kir. Rêvebera Kongrê Stara Eyn Îsayê hatla Hec Müslüm ji axivî û Nevroza berxwedêrên bendava tişne û malbatên şehîdan pîroz kir. Hatla Hec Müslüm anî ziman ku wê gelê Sûriyeyê li dijî êrîşan berxwedanê mezin dikin. Piştî axaftinan gel agirê Nevrozê gor kir û duruşmeyên piştevaniya bi berxwedêrên tişrêne berskirin. Şahî bi girêdana govendê bidawî bû. Çalakiya ji bo azadiya rêbera Pol li bajarê Cenevrê Swîsreyê di dome ve hefteyê çalakî li ber avaya Komîseriya Bilind a Mafê Mirovan a Netewên Yekbûyî hat darxistin. Di şaxsê çalakvanên Fedayê Kurdistanê Zülküf Gezen Aveys Taxabûr çalakî bi berskirin dest pê kir. Piştre li ser navê Komîteya Amadekara Cenevreyê Velî Eren daxuyanê xwend piştî daxuyaniyê çalakiya rûniştinê dewam kir. Pêwîst peyda bike. Rê û rêbazên qanûniyên hewce dikin demir dest bi cih bînin. Ji bo pêkehîna vê banga dîrokî divê bi ciddiyet hatta ji gavên çêgirîn pêwîst bavêjin. Özgür Özel bank li gel kir roja yekşeme rabin serpiyan piştî ku şaredara bajara mezina İstanbulê Ekrem İmamoğlu kesên pêre hatin min çavkirin bi 100,000 kes li Saraçhaneyê ku şaredariya bajara mezin lê ye li hev civiyan.
Girse duruşmeyne dişi faşizme mil ve mil hükümet istifa rojvare ve AKP hesap bide gel u Tayyip istifa bers kirin. Seruke gişti CHP Özgür Özelli ve hitabı girse kirugut navi bu yera kuj duh ve dıkavume heye ev hevdana derbeye. Özel diyar kir ku destura bengeyin ku her roj be fonksiyon tehiştim be tamamı hatiye ravastandın. Özgür Özel her idavi bank liger kir ku roja yekşe merabın serpiyan u vi valati rızgar bikin. Her va Ekrem İmamoğlu jibriya parezere xwe peyamek şantu ev peyamda ve gel bersiva peyvüs bide kesen iradeye gel dizine de geleme bersiva peyvüs bide kumpaza xefikan derevan ez اول امانت خوده me و پشه جه امانت گل خمن لسر و گشدانان جبو پروتستو کرن CHP gel و خوان پیشیا آواهی این خوین باجاران Dem Parti Serdana CHP kir piştiku tevi şaridar bajarı mezina İstanbul'u Ekrem İmamoğlu satı benç kesatine bin çavkirin heyeta Dem Parti'ye jibu piştevaniye Serdana navenda giştiya CHP kir. Heyeta Dem Parti jiseruk vekile koma Dem Parti'ye sezai temelli parlamentere Dem Parti'ye u endamen meyakay pektehat. Heyet jale sekretera giştiya CHP Selin Sayrak, Bokaj, Cigiren Seruke giştiya CHP Özgür Karabat, Gül Çiftçi u Enes Aytekin u Seruke giştiya Basken Jin CHP Alsukayeva hate peşvazı kirin. Devditine de peyamen piştevani hatındayın. Bile gudan jemen uçen serisi pe peşkeş kirin ana hatırı ve demiş.